Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka God's Dream Home Center. Ketika jaka kabari kena yiki samla bat wat ikitemen kiba kamsham jinjar haka jing im kabaman lakaski. Kenika center mentaka kenir yiki kiti jongka ban yaram ya kumba shispa tam ki kena nadu ki barang red hendus nam kerta hadu ki balasan fu ars nam kertaru. Ka kershan haka puli puthi ka pendap penbiang ya ka bam ka di na ka benta jongki. Ka sumar sukheri ki haka por baki pang bashitam bat haki wiki wedi ki benta. Kaba khams ko tanat e kalong ba kini ki khna ki khot i ru i pastor crosslin bat i kong an kum i pa bat i mei hagni kintingin yo lat ban sngam ya ka jingstang jong kani ka center bat kum no la kershan ya kini khna hagni ka center. Long homeless menan pe nomor te subuh estus kenal pe ngai yang bagi umat ki bajau yang ngamnang duai ti yathu yang kita ki kentien ki bangan nom klat so ka jingem janga ki ba habang yo so ke bi ong so opolong nga bangan so sen ai ne kala penuit ngam sim janga yang kumni yang menin baro simit ngasliang ngapan menan menurut bai yang Hata kapor kadung ka doon musim janga ngabat pisah kti kapolong ngaman kali la dia anong kad mentoy ngan ay ni pisah hi batang ba in penki kti ban sim ni ko badon sports bas tia ma i imla shu ti ani kapor man ya yang haipat sa ka jing sedang jong ni ka God's Dream Home Center ti perlok besi lang hayo roi ke sengi yo wer ni kan yang ban duai tai wei kong ni ba la sukut no hayo itu ngai ong ba stomjur palat po hospital civil te nga yong long ni duai nga blem long ni let ma na nam tai tai kong ha tinggal ta hospital la po yenta po hospital civil hospital tigi bon general ward bu kanto atia timi I bolong homeless subu skendong kaset long kumtai I bolong homeless menan pe nomor te subu stu skendong tigi we ge tia asani te kumtai kan te perlo yang oi te sete te nang lapet nang ta na jangai I takapon snu la hap lut nang ta de ini durga jong ini setengah siang makan snap, ini kemat kita terliu. Tengah lek hajan asma utung bah, taka nomor bala sui, taka jinglong ka condition tar la malai tio dunai Te lalalik yang ta kebenikong ngakali nga beli fi stomjur kan ini fi tiak hitang meruai bah, sunu lok jong fi, nama ya tu don lok ubanayo hi bah. Kit baju hayo ti tu yang wan subuh enga hang ni dapat admit enga hang ni di doktor kila ai ka prescription ban thiet dawai ban thiet diaper si tu khlomon mi shu ba khun nga basan snam la tu khomi wan mi shu ti nga to nei ka tang ngi wan ban pelong jun dawai ta jong fi mo ngi ngong dawai kan ju blei on yarap fi mo pe ngai yang bagi umat ki bajau yang ngamnang duai ngam le blei tip u ka donot jong pi anda pi kwa ban duai tengah nyelam pi ni ke jing duai mo tengah nyelam ke jing duai teladap ke jing duai tengah ru ngala suhun ni mei ru la itengan adap ke jing duai tengah ngala dap ka kamera mengawan hang ni tengah por ngasai pisah aspa tengkang oman ai tengah labat kti jong sama ngomot ban ai ngayo so weekend temai la telot bahai suri bah la telot bah kan am sutu bah ngadam kan ngong piong yu kong ti yathu yong kita ki kentien ki bangan nom klat so ka jingem janga ki ba habang ngayo so ke bi ong so opolong nga bangan so sen ai ne kala penuit ngam sim janga yong kumni yong
menin baru simit ngasliang ngapan non menurut baik yang hata kapor kadung kadon musim sanga ngabat pisah kti kepelong ngawan keli ladi anong kad mentoy ngan ai ni pisah hi batang ba in penki kti ban sim nu ko badan sports bas tiap mai imla su dengan kamnang ai su tak pisah hi ngasu akan mau ska ibu jisu ang habang asliang film simla ay nga habang atangan film simla ay ba nga habang adon haying bendi film simla wan jungo nga habang apang film simla wan kmi nga nila pile iwe ni kini pile nga ong trai jisu hangta kadung nga man sim nga penwit nga hangta dengan kamnang ay su tak pisaru ngasu ang itu ngan sawan biang mo ko sampai ke ibna ni rap fi tu nga ulok jong fi ngan wat yu menyok benwan up fi hang ni nomor fi tak tu ki ti rum la te dengan ni wat kan lalu wat kadu lap yu dalai kan du ngau yu o fi fi ta o ha o bli fi lok jong fi mo entah fi ben gum tu stom jur ba wa ngau dengan nem nu fi ba ngam la sa an pe ba pang stom te dala ong tang ong te ong fi du bru mo no mo kalau custom fi ong la sa on pet ong ya thu hok nga ke zinge ya thu ke ong ne no man bela ngi bela sini bela kit nong ne ni yo bam ne so ni khun jong karu sai ru ban song hospital te nga ong ngi kwa menyerap yu fi te la long te ka ba fi le ap hospital te kan sa pen biang mangi fi ka i fi don kam ti ong nga ni khulung ban le no fi biang te in ya lam mangi pun sa ko ga yeng te kat nang don kami hospital te la mi sa yu mo te ong ta te la ya kom ta te ta la don hospital te kat nang ya ki singi wada kala nang stom pli ta shift si ICU adin sau singi wada ko phone ngi mo step mo to phone mo step to ang iba kala yap to ong up man sa to nang le po civil hospital te we tu ong la yap tengok ko bah pi pentip sigi bahieng mo te ong ngam tre pi pentip sigi bahieng nomor ba mai idap stong ma ngala pentip ki men sha ba pang kim chumla wan mano ro tengok ngan te penle amnu ne ka bet hang ni hospital da pi le dir bus tia ayo ong ya lam nga le lang ten la le ni po i bahieng ai teng yo ya kendo nang ta de ita in men lu la pa donut ga yang khampoi perkhat len men long duk an ne ti kata ka jing jet ke jong i ka lenti ka long om ta kan ba na yeng kam la le isu kan ti ka so pang no ni ti so pada ba ta hin men le yang to wan ya lam la si yang i kan ta ka met to la stanat to la don men si men ti ta ka met to la lam la mi sa ka we ka problem ba de ka long ba mi aja ka tep tabo la shu im kumta surak te hadin na kaliang ka balang jungi tingi la ya try ngano kumyo sno ya le tap ka belum tap jungi sepenyat mengi ka funeral service ai bro la ya dap hadin ta de mit wan to to kulung di wan di bahieng ki ong en le kumno ni kulung ong to ka dok ka snam jong fi ka song ka fi kumno fi perkhat ti para jong ta ka kmi ang sipti no nga ka tala so komen adin sipnai gi phone nga gi ong ta ngi something e ni khulung ba o suphat sumi bet phat se surak to bula mulin ma kmi ban im surak ma ti ajmut lem postor ni le no ong kai mala ban ajmut kalong tang ban bu yu ha po boarding school ne hostel won long mulin ya ka routine long mulin ya ka discipline ta ta Nanti ngiru sebelah sini poston bu sekata te ngasam sing kan. Te terapor tingi omongi yongi. To ya lum fi si parah. Ben perkat 6 tahun ni kulung. Te ngarung ngirungin penyekran ne ka wiga school ka badan mat hostel boarding. Te kanut lai polef san hadu apa sopo hajar sistem. Te kar ba fi la ba fi. Te ngirungin serap ngan sependap. Telah yunang ta te kim tai tang hadin kalau singi gi pentip yang gimo kyo la ya kendu separai ta ngi la ban pemi tang 10,000
tinggi lah ya ikhtian menyerap setelah itu kami komentar deh inilah habat ikhtian ngongi bi ante ngai hab seperti sini ngongi to pe ulai alam gumna tadi kena beningkong do ti sistem idan anta skul ti la per bli la yo ti son sim na ti nana jong ui ti tadi mentai dan me kita family baik ti hadim tapan idan sa tutu bat Samir kita start tutu bat Samir na pa Islam kita girak pikas kita nang tu dah kita sekatukan ni nang tanah Islam tu kita segwi kena konswet dan asya kita kinsi bat datar kan Kerteng Samir kat nusnam bila sa tang laksa lajan kat Arsenam tapi puli ini semua mentang nang puli BBA Martin Luther Christian University third semester ladap next year ngan join fourth semester ki bangi mio munsha mentang mio long khambah sispa sha kalong ladai mio kendo iki jing kano ko por ngim de ban man thaj no ban ya le persya kita bangi nya khon mai bat ngin sayo eso bethiang hadin habut so ka jing job ti raya komta do arjar khat san December tiki adan khat wingut ki kena ki bang ibu apa boarding khat wingut pat ki ba dan di school na yen tenala ya perkhat bat i and angni riso kya lepe ki memandal akut ka school session hostel session tedan ki mundan jakasa te poisa bano tedan ki bada ngi pentia ayu muni tadi hang takan ka ba pen ki yang ima ya ka ban ni sode ya ka ban stang no ka jaka baken yo song yo sa ki khana ru hakin yo ban don lang yo ban mi ki kan ti hau arjar khan riu ni stang ya ka jangi nang mut tang ini dong nempalat ya ka sepungut tang ba kam jong ki beriu pada itu baka don kam kena ki don kam tega ki usaka apon riu senam arjar khan riu nang tu kan nang kiu baka nang kiu bentar kat nungut ya dan bentar ni dan sispa arnut ni sispa arnut besar kena besar ha Belami penang ni kat nungut kia dan. Kila don hi kat 4 debun han. 4 debun hi namar bun ni jong ki hi te ki kwa hi bandon. Haru bakin dala long la ban yeng hal ki jong. Ki barang. Jiong mah na ki da fidon kam ke swa ba fenan ong mei ni pa ma ki khon mei pa ngi menda. Le chwa su pa ba habnang ya thu sai u sa sawan pentip singi mah. Hak ba yadai pa bagani bagi kon mei pa mo ke emotional connect ka khana swangani. To ini ni ni hawa ni don ki khona jong mo arngot thai senrang ndai daning kong ni pa ong yang anak ni ngam su dei ong nana amo bala semi ki kom ki khon ong tam nana am su dei kam don than te stu am ka kami te mo ong mei stu am ong mei te kan su on ba ka tu connection ga kami hinaki kami hinaki ba ka ba kistam ong mei pa ni ngidas ngulong stu ngidas ngulon ta ka jeng dei ka balong chan ba ki kan
dia day mo ban teng nong in dan teng ibi anu di kurgi expense ki bun hati. Tinggal kau pergi fish spanget pia dan ni wah kena kumnu pia manage the expense. Kata kadai ka mo kawai te kata kadai ning kong kadai ka jinget jungi ho blai. Man ga start ni sudon ba haki kejat ke jungi ban long try mete ka jung dan kam juki man ka si. Ingu yu blai sisa ning kong ka jinget next nang tamo ki parlok ki well wishes ki intaken ki. Di bubun ha kali kan ni ka jingkali ba dei kan ni ka bentak kan. Yung kumno ka ba dei bat ka expenses ya nomor bala bun kan ni. Yung yu tolong jungi ga dei ngisanya ba hublai. Andi duduk bang ya sedang kan ni mo yung kutu ka jing doai try bang to ai ngi jing ba mahala kesini ni to kalau relevant ko man kesini balik kena ru ya doai man ke step kata tumar ba yung sanya ublay un plelat kanu kurukam kaba kumtahi ublay ukuran ki no senyang ki batip ki wan ai ki wan ra ki marba mardi ki jan ki ni kita tatar kan dan ki ba ai de pisaru hata kurukam kan ting sanya be ublay kamba kampala kumta tin lor kita ki ba jingai jong ki ba itu itau no po balang na church bat ki parlok ki balang ru ki don segi kenhon sang balang ru ki don kumta tatar kan don ki bre ki wangim semudur ki poi ki ai ki jingerap ki tip kan tin lor kita nya po basdang itu kena beningkong yung gini yung nang le yung nang manset ti ya ya sedang nita kan yung ibahiyeng di perlok ki yung dapi don kam nong set ba hawai itu sokot 1% mengi ti gitar pi gitar percent service yung ibra suai donation mengi ba ngerap yung kena benis school tenadu ita atau kena ini ita izing sedang kumta ia don i catering team lejong kan mentah. Ibu catering team lejong set kawai, set bayar beriau, set bayar thua, set kat tu bakat ni kan. Gizi seng aim turu. Te ya kini kena ki belahai above 18 mana, tinggal train ni kira kan. Makan set bagi kilayan nang makan. Te kat kebami nang tu barok pada, tu baset ru. Ni let set hi bai. Long kat long set kan. Tim ni ha. Bangila train ni gitu kina ke bahaya ke bala. Kila biang bah mentale. Ngalle head cook himai kan. Buat bangki iki last time ni. Sementara tu lagi kita elak kan. Tinang tu ka kamami nang tu kan. Serta. Tina nalor kata ka don sekoi pat ka kam ka ba. Boleh hiu yalam na ka ba ni pet na ya ka charge bas na ka yung mani. Tinang ta kami ke construction team. Tila di try lang tu terus na dalada senada yung mani kidon da ki para manget ki ang postor ta kidon misteri te pen dalam se ka yengi. Til pen snayeng. Dalas snayeng nang tu pada kala beteng ka kam ter teladon construction team la jong. Ti ngia try kan cawe ru te nang taru kam kat ka bangila ban generate income kalong sentah kan te mon lalong ba lalong umta kan aya bun kun te hab ya kalalong nong set hab ya kalalong misteri hab ya long postor juga por te wan tolak ni kan siliang te siliang dang biang te nga bat ding du ngayat hasil pan jingerap na kita senang stu lang perlu kerja tang ai mong bay ngam la bela chu telang ai bay bam yang ngam kat ba fi sport po ki ai san post spa la spa kat ba ki ai im ra katakan tidjur tidai kau ai na din pat auto kun jong apa di la pule pastor te yo igin ngam la ya chu ngam la yang chu te ngaya te jing song la ni hak te dan dukan cha ngaya te jing song su par dapat yo igin la balik ke nompi ba lang kumni bam la yang sur nama la yo stroke ki ang boro te lang yo stroke ki ang te ki pat maki ba ba ila itu trai
lihat dia ni bayi itu ternyata ya keren baki terakhir tewan bu yang ni sangat smart buat pada yang apa kalau kumkun joki tengah ngas tengah lagu kemik pa tu ba ngam orang kemik pa tu orang bak aku aban yang no teh kan ya lam smart ke teh lala yang dengan tre certang ni kan bapak kam ke ngah tre baki ngah hak ti jung ki ngan tukun musim lai jing macam apa Ka bonding na niki moments kiba pi kenmal de si mo belong very special but close to your heart. Instead of pastor de si lada pi kenmal kinu niki moments mo baya day bakanika center. Jadi ini moments kita mentah pi oso bui hai anu gazing dokumen oso bagi komen kia lekai nang tane dan kepor lagi bonding moments wat ai kepor bagi pang sistem laya bon kumne kita kan ki bagi wan kepor ka bagi dan kam to tentang kelawan songkai wan song hani stunat kita ki bentah kan tiba kini ki kena senrang pada mentah dan kepor baya trikam 3 jam ki atli dieng nama baya set lang bat gas bat dieng kita harus kipor bagi setelah kan, harus kipor yo ilekai, tadi kipor Christmas kumni yo ya ruai yo ya dokumen kan. Berkat ngasong ni dengan don hitang siang kamu nginum yo kum kini kipor, tentang islong aktif baik ham ni mah, rong nong ni teh bagi wan ke rong kum tu isyong ni di siang ni bamja, teh kawan ngisngong siang ni dong kita big family teh kawan ngisngong si saya kita Ningko ang sutu ada kajing iat kajing mulai mau kau bonding ni together kan, ti kini kina akibat kumta, ti tang kumtu dala ki kanu kajing bang ki kawai kau penstuna bagi nama orang thank you, kinang kan orang kata thank you, diki bakal ki ong sorry, ti kata kadai kawai bengi kai ki bakalan kikilan sebunda kita kan, kami itu ki balong mentally disabled kumtu hawa ki ong Mei, nanta Tang yo ke ne ki long grateful ba kita semua thank you Dua kada per ka jong jong ki nama kita semua thu kada long ki let's say ka pon sangam te mo ke ba ki yo ma shama ndai nga su thu mata kita ai bar thank you nang thina po thank you mai thank you pa kumta dai rukom kran jong ki gen te ka pen long yu ha ni kan mau ye kata te kalong kita semua si sa ki compare so bani ki ro ma namar ba kisu thu le sen kiwan ha jing mat ka ba ki la ban kisngu thu long normal le se jeng jeng jong ki ngathrai kisngu te ba ibarat ki das ngu le se ki ha nganget ba kisngu mo ba ki yo kemi ka le se nganget ya kata hi ba ki das ngu ba all the time bikin ong thank you A Christmas message kemuning kong galong ma udon unong penim uba ngila ban priang utau de try jisu lawan kup e jinglong brio bawan man sotu bahai ini ban ubala penyerap ini bala man sius pa penim ini ban mengi ngila ban priang yu kabaar pan there's a sign that we can believe kadon ni ka dak ko blai la pan pau ka tien ke jong hak bo pha ni khulung bangila ban ngai but kabalai pat there's a story that we can share kumalong gitu kiba kyang yal kiwan pa kuno aplang brat kuno kilalai ya thu pan bana man penbena ke jing in ke jong blai man penbena ya kata ke jing ai ke jong blai sang ni pertai ke ni ke center ke jong iru kaya kala benron kum ni ru dei ta ke jing nak smun jong ki brio ki ban ki jap brio per wat kitu ki brio ki ba le si ki somom don ni en rei ki dang dang siam ki bon man ai ki jing rap kan tingi pen hak ni ke por Christmas ru ki bon ki le si bang mi tho walang ban ke channel jong ping ko nong play si bon ni fi iwe pu baro ki ba ngem sim yo ban kendu en rei pi pha ke jing rap ke jong pi ki jing ai so ba ke jong pi da ka pisa ni da ki marba mardi ni ki we ke jing ai ko nong pi ku play si bon e ngem non ni ai ban ai pi re tang ha ke jing dwai ren kap ki khna ngi bo ke jing dwai bo play un ker khu ye pi bat usumbai bo lobet un roi da man ba ke